Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala nabiyyina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna birahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma barik lana ma baqiya min syahri Ramadan wa a'inna fiha bil qiyam was-siyam wa ghaddil basari wa hifdhil lisan. Ya Azizu Ya Rahman. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Delu tukbal tebi pagsarang syukurin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan Allah magpapanjari sin pitu pangkat langit duk pitu lapis bulak gaaniya sawe-sawe ni. Iyan Allah magpaboori sin rasul. Pitu pediatak bulak dunya inin ganta magwa kitewi ang kalindeman magdialim kadantaan. Ganta magwa kitebi amban dialim kajaujanaan sin pagmaksiat magdialim kalimayahan sin pagtaat. Ganta ngawainan kitebi amban suleyab ebut narka jahannam magdialim sahaya surga ni. Amban iin ga niya hinang janan pakaasikan tebi surga we ga kitebi taraak we ni. Dukga niya hinang janan pakasikan tebi narka wega kitebi tapages uene. May umat Islam. Amban iene patut pagsarang syukuran tebi tujuye. Tiyak pe kitebi isab masi-masi uene pinaabot si kasampu duk ennem amban bulan Ramadan. Serta hubungan PKTBW ne waktu supaya katambahan TV iye ni hinang katagnaan TV dalam bulan Ramadan mayaan. Murah-murahan bang pain isab pinasampay kitebi ebut iye ne kahinapusan sin bulan Ramadan lay. Pegge bang payaman TV pia hajja te kite TV dalam post si Facebook atau akan dialim iyan miyaan social media mole ne hadarat Allah subhanahu wa ta'ala ga ne pinatambo si iye puasehin. Niya may amban siya iyan bata pe. Niya may amban siya iyan bang pinayampayam
Nafsu gepe patut wafat, gepe patut mati. Cuma gua pege ien takdir Allah subhanahu wa ta'ala sisihin. Ien pamajjet Allah subhanahu wa ta'ala sisihin. Amban ni pangumulan de. Amban nien gak ne timpus we de iene bulan Ramadan ini. Menjadi umat Islam, iene ni'mat keelum sampai tiyak kita masih magsasang iyan dok bulan pote mahadjain inin. Gainin bastanti atau akan mararahi pagsarang syukuran te bidok bisarah. Sumagua suway pennoan te bidok hinang. Suway pennoan te bidok ibadat. Suway pennoan te bidok iyene kemon kinabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sali ruhajje atau akan cari ruh diki. Bang upama maekka wakasini nang nenne supaya pekatambahan ni. Bang upama makulangin supaya tepekka ni. Bang upama mangga niyain supaya tepeniaan ni. Inin nikmat iene pamaapas kitebi. Si bulan Ramadan inen sampai tiak kita bi umabot iene sempu dok ennem bahangi mepong tinai kalasahan. Pagbisarahan tabi elaw inen yene dembua parkala gairu hajje sumagua kekahan amban manusia mula-mula gin hawaranku bang petekka teki patwe tabi parkala inen. Pege hatu payaman tebi diki, hatu payaman tebi simple, sumagua bang si Allah subhanahu wa ta'ala makalandu manamal hajjenin mepong tinai karasahan. Sa dahil lu amban paasek ku iyene si tapik tebin inen. Mabaya ku ngehinanglan supaya kita pi umisi perialem mukaddima sedikit-dikit. Iene pasalan parkala nahut-nahut tu dia tak bulak dunya inin. Kenalan tenbi wege magbakas. Kenalan tenbi wega niya lagi ne. Kenalan tenbi wega niya gunani. Sali du sipeg dunya. Sali du sipeg ibadat na pong tinai kalasan. Niya me kapal bang petekka. Palyaw gay umusa ang banjambatan. Tainanggay lumaos pasaherohin si sukat iene petujuhan din. Ubos taaka pinain magka at kapalmian gay daho tumulak. Pagsakay pinayaman bang ine sa babanin, ine kewhati sa babanin, mengkin umusa iene kapal siyang mepetulak miyaan. Suway kebelihan me dembua siput diki-diki sa ili pinesipit. Atawakan pineselet iene si me malkinane miyaan. Eni janan mengkin elum pabalik kapal iene siyang mepetulak miyaan. So sinabab amban iene siput atawakan iene me basi-basi. Mediki-diki mangga mala isi maal kinakapal miyaan, tehinang palyaw kapalin, tehinang gay umusa kapalin, tehinang gay sumampay, dahu iyan may pasahero kimachong magtulak-tulakin may pong tinai kalasan, bupain dumando parkala hadje, sumagua parkala diki may pong tinai kalasan. Niya waktu ni may pong tinai, iene mekebembel kau amban api narka jahannam dumandu me parkala mahadjayan
Sumagua bisan perkala diki-diki menjari keu kebembelan wekne amban apinar ka jahannam. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha walau bisyikki tamratin. Magmatalew keu si Allah subhanahu wa ta'ala bisan keniaan nen syikki tamrah. Katano bang ini syikki tamrahin. Yene ngedok keu rutab atau akan hulma kepak nu ili ubus niya iyo kwe katas-katas ni dialim. Yene pemutus biginele, pote-pote iyo. Emian inalenan syikki tamrahin. Pen Rasulullahin, magmatalew keu amban narka, ilabay amban iyan pag napakanu pote-pote. Si hulma miyaan may pong tinaik kalasan. So niya waktu ne, may kibembel kau, amban na pinarka dyan ng bisan sa ili, diki-diki nin may pong tinaik. Yene, parkala, syikki tamra yene isek hulma, pemetus bigine rumando hulma lay ni teed, bang miyan pag napakano niya waktu ni may kibembel kau amban apinar ka jahannam. So duman lupar kala hadje, iyan miyan kahaba, may kibembel kita amban apinar ka jahannamin. Niya waktu ni ban parkala diki-diki, may pong tinai kalasahan, tantunin teed. Lumigtas kita amban apinar ka jahannam sa baban parkala miyan. Dukduman dume ke bembel surga nun suwe parkala hadje. Suwe ke me zina, suwe ke me mian mapate, suwe ke iene me sekutu, sumagua niya waktune bisan parkala diki-diki ke bembelan keu. We parkala diki-diki mian tiranan gay ke umisi megdelem surga. O keu pong tiniko kalasan. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dharratin minal kibir. Gay umisi megdelem surga dem buat manusiain samantaraan niya delem pangatean ne kwe hapak-hapak kwe hunnam-hunnam amban pagtakabur. La ilaha illallah. Kwe hapak-hapak kwe hunnam-hunnam kwe atom sambatan iyan na term sin scientisin. Gay te bang gay si mikroskop. Me ke bembel surga sin dem buat manusia intekali selaw dem buli. Apabila miyaan pesipit dia lim pangatean ni iyan na pagtakabur miyaan. Umat Islam. Iyan na parkala dikit tu rata ulak dunya ini. Gaya basta-basta. Hangkan ni dem buat elaw. Lumengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ubus lumabay ang banduwe kubur. Pagpayam Rasul sallallahu alaihi wasallam dialam duwe kubur miyaan inazab. Bininsana dialam kubur may pong tinay. Inabisara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Painne innahuma la yu'azzaban. Bennal pa inne dialem kubur itu la yu'azzaban inazab siya pa inne kirwangan lay dialem. Pen tambus hadisin. Wa ma yu'azzabani fi kabirin budumandu parkala hadje iya ne pangazaban siya tu. Wa ma yu'azzabani fi kabirin dumandu parkala hadje iya ne pangazaban siya tu. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Wa amma al-akhar fakana la yastanji min baulihi. Bune penne dem buat tu pun inazab keni annen tura tak bulak dunya inin magkoto-koto dem buat tu pun inazab keni annen magbakas mangi gay mupu. Pia inin mekehinang ni amban manusia si zaman kue itu. Kanalan nen we gayru magbakas si iye ne me pegkoto-koto ne miyan pegge pamayaman nen diki-diki. Panganalan nen gayru magbakas si iye ne bakas pamangi ni mangga mamupu jatinok bulan cime puan dinding sinulipan ne pabalik ko rukahantang mangga. Ine keu parsababan hati mian pangazaban siya di alam kubur me pong tinai kalasahan. Atahsabunahu hayyinan
wa indallahi azim. Pangannalan bin diki-diki perkala iyan, sumagwa bang si Allah Ta'ala makarando pain hadjanin. Umat Islam, ini perkala pamayam nu diki-diki, sali do amban pahala, sali do amban ini pardusihan. Tantunin teed, da ismulun. Pagkapen Allah Ta'ala dalam Quran ni Muhammadiyah. Payaman ayat inin. Hatu inin ko kantang bahuta kadetebi. Bang ini meaning. Ini ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yawma idhi yasdurun nasu ashtatan liwraw a'malahum. Sialaw iyan gumawa ni atawakan pinagawa ni manusia ilamban pekubu a'malahum yasdurun nas. Peguan ng ban pekuburan de, bangkag ng ban pekuburan de, tujuh parang mahsyar magtipupok, liuraw a'malahum, supaya ne payaman de, bang ine bakas kekehinang de meture tak bulak dunyahi. Payaman bitambus ayatin. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى bang niya mekehinang ban pekaw hapak-hapak. Ban pekaw mining-mining. Ban ko hunnam-hunnam. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا amban kahapan yara. Tekitene ne tekka selaw iyan ne bakas kahapan hininang ne kwe diki-diki ine metura tak bulak dunya miyan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى iyan ne me bakas kekehinang nutura tak bulak dunya inen simple-simple nu. Ikhlas keu si pengurung numan ban pekenian den buak pilak. Ban pekenian den delawang sardinas. Ban pekenian den delawang bang-bang. Ban pekenian den delawang bang de suit hantak. Den buak basung. Sampai panggaan nemen pegi basa perkala diki-diki do. Sa tek kaselaw iyan. Tekitenu neme tumbas. Iyene bakas. Hininang numetura tak bulak dunya perkala mediki-diki mian. Subhanallah. Nasa lawan nin isam. Pen Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala darratin syarran yarah. Bang niya isab mekehinang sinkalaatan. Ban pesaing gediki-dikinin. Ban peke hunnam-hunnam. Ban peke kuman-kuman. Yene kalaatan baka sininang nutura tak bulak dunya. Tekay patno ne sa babandikinin. Yene bakas me pemulet tik no tingi sewe no. Yene me bakas pengejingki no sewe no jingki me diki-diki pinain. Kanalan no e gay ne miyaan magbakas we gay ne miyaan tekite no tek kaselaw ien. Wa may ya'mal mithqala dharratin syarran yara. Bang niya me kehinang kalaatan ban pekwe diki-diki yara. Pekesua ne kalaatan nentek kasilawin. Hangkan ne me umat Islam me kafirin. Pegsakay ne sinongan siya kitab den binellat den ine bisararen. Wa wudi'a al-kitab. Fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ووضع الكتاب بنلت كتاب شدهلوان ينمي كافر تكاليش اللو كيامات شدهلوان مانوسيا نقا تكاليش اللو كيامات ine me kapirinin walte pet pekuru walte pet doong pegsakay tekitere bang ine delem kitab den sampai misara si misara delem pagsusun ine misarare mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ine ne pe ine kitab itu ga niya ilebihan we ni sampai parkala diki-diki tiya sinulat we ni dialem. Tiya telista tu'u dialem. Mungkin cak bang parkala mahajjehin wala kabirat illa ahsaha malingkan tebista we ne.
Wa wajadu ma amilu hadiran. Tekeswa dene. Iye ne bakas kekehinang de metura tak bulak dunyain. Hajjaduk diki. Binettan cidelo ande. Wala yadlimu rabbuka ahadan. Tantunin. Gay teed. Iye ne Allah subhanahu wa ta'alahin. Gay teed Allah ta'alahin nganyaya manusia. Bisan kue ahat may pong tinaay kalasahan. Hangkan nepein Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innal abda la yatakallamu bil kalimati min rida Allah. La yulqi laha balan yarfa'u biha darajat. Wa innal abda la yatakallamu min sakhatillah. La yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Ada kala dembua ipunin, dembua manusiain, meke kabtang, meke bisara, makalapal, amban kinabayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala, amban kinekegan wa Allah subhanahu wa ta'ala, ga ne peg inene yene me lapal ne miyaan, yene me kabtangan ne miyan, yarfa'u biha darajat, tehinang dinangkat wa Allah ta'ala, yene, darajat nin surga nin tekkali selaw dembuli. Wa innal abda la yatakallamu bennal isab dembua manusia in misara ngalapal amban me kabtangan min sakhatillah amban kinabunsihan wa Allah ta'ala sinabab amban iyene dakabtang mian sinabab amban iyene dalapal mian min sakhatillah yahwi biha fi jahannam yahwi biha fi jahannam. Tehinang tinukkuan wa Allah subhanahu wa ta'ala tekkali dalam api narka jahannam. Iye ni sababan dalapal kebisarahan niya. Pong tinai kalasahan na umat Islam. Hangkan ne parkala sindiki-diki si pamayam te bida ay small. Da simple-simplehun. Kanalan nun may ganiya bakas ni ine keu iyan janan pangadangkatan Allah ta'ala kau. Iyan miyaan anuhin darajatin surgain dok adakala isab dembua iyan miyaan adakala isab iyan dembua miyaan parkala kakabtangan nueno parkala diki-diki gane peg ineno iyan sababan pangajaban manusia dem kuburin dok pangajaban iya tek kaleselaw dembuli me pong tinakalasan inin mukaddimahin. Kue itu palatun kita iene si ganta pegbisarahan te bisa ilaw inin. Lamun amban me parkala diki-diki me pong tinai kalasahan. Iene subay pinaghinang wetevi. Zikrullah. Iene pengeseb pegzikir si Allah subhanahu wa ta'ala. Iene pengeseb iyan pagzikir si Allah subhanahu wa ta'ala. May umat Islam, parkalain inen mura manamal hininang. Tehinang we abahi, tehinang we makanak, tehinang we akole, tehinang we asaki, tehinang we nekura, tehinang we bataan, tehinang we dayahan, tehinang we miskinan. Sa manusia meketinggal parkala iene memurahini nang inin parkala mediki-diki inin besesai na muranen me pong tinai kalasahan. Iene pahala pegzikir, iene pahala pengeseb tuju Allah ta'ala ban kanian sa inin diki-diki Allah. Bang bakas ketewahan tebi pahala nin me pong tinai tantunen teen hatun et gaileb bahan tebi. Duk bang pan kita bi inurungan taufik wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na insyaallah bangkag te sedikit-diki iene parkala inin iene si muhadarat tebi inin. Pag ada kala iene me kalapalan tebi amban zikir. Gane pag inete me parkala iene kalapalan tebi an ine kiu jahanan pangadangkatan ka utek kali selaw dembuli. Hangkan nepen Allah subhanahu wa ta'alahin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub.
Yene pe inne, mea magparatsaya, wa tatmainnu qulubuhum bidhikrillah, duk iyene sanyang pangatayan din. Miyaan lisin pangatayan din. Hennek pangatayan din. Bang siya magjikir, tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidhikrillahi tatmainnul qulub. Wa duman ke pegjikir tuju Allah ta'alahin. Makasanyang duk mekihinnek sin pangatayan. Pen Allah subhanahu wa ta'alahin. Dalam Quran ni mahamulliya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar. La ayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فإن الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض bennal iyan si pagpapanjari pitu pangkat langit duk pitu lapis bulak. La ayatin liulil albab tantunin teed ayat tanda iyan si meksiye aabar akkal. Sine me abar akkal inin. Sine me iyan malalim pikilan na inin. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman. Iyan megjikir ngeseb si Allah subhanahu wa ta'ala sali du si penenggere. Yadhkuruna Allah qiyaman. Wa qu'udan atawakan si peningko-ningko ande. Wa ala junubihim atawakan si papakbakan de. Wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Serta nali-nali siya mikil-mikil iyan si pegpepenjeri Allah Ta'ala kemun si elet langit duk bulak inen duk misyara si. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana o Allah ma khalaqta hadha batila. Duman pa inne pepenjerinu me pinepenjerinu inen gak niya gunane. Sumagwa pinapanjari we nu dalam hikmat. Rabbana wa qina azaban nar. Ya Allah patalahun kami amban api narka jahannam. Me umat Islam, yene me siya abar akal tura tak bulak dunya inen, yene basag ngeseb tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ben Allah ta'alahin, uzkurullaha zikran kathira. Esebun bi Allah subhanahu wa ta'alahin. Zikran kathira, duk iyene pegzikir, duk iyene pengeseb, mian banis manamal-namal. Dembuwa amban hadis iyene pahala sin zikir. Subhanallah. Pahala sin zikir, iyene pengeseb me tasbihan tebiyan. Iyene me subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad, astaghfirullah. Subhanallah, masya Allah. Me iyan pong tinai kalasahan me zikiran iyan. Iyan lampong si della sumagua bohat si timbangan. Pakaden bi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam inen. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam bagbakas ga niya hadis fadilat zikir. Seddi amban hadis inin mararahi na may pong tinai kalasahan. Naming kinsa isab bang ekkar. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha barisnen wa arfa'uha sidembuwa barisne wa arfa'i sisindue riwayat sa wa arfa'uha fi darajatikum wa khairun lakum sidembuwa barisne wa khairin lakum min infaqi dhahabi wal fiddah wa khairun sidembuwa barisne wa khairin sidembuwa barisne sisiddi riwayat wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala qala dhikrullah. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam inigi ke kambaya toan ku ang bantamanan hap ni hinangbi. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum inigi ke kambaya tamanan hap ni hinangbi. Wazkaha inda malikikum duk tamanan suci ni iyene si Allah ne kurabi.
wa arfa'iha fi darajatikum duk yene dem buat perkala tiranan persababan pangadangkatan sin darajat bi. Wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal fidda duk pesikaam amban iye ni magnapaka kam budawan duk pilak. Allahu Akbar. Wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Duk mas labi pehapnen iye ni mag-atubang kam duk kuntarawi bono bisye duk bono rekam. Mananen iye ni megluas lung sad silan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalu bala. Magpain iye ni me sahabatin. Bala way isab ga iya Rasulallah. Way kami giwaya to ano. Tawanon kami bang inayan. Qala zikrullah. Magpain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yene pagzikir tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tamanan hap hinang. Tamanan suci si Allah. Makadangkew sin darajat. Tamanan makadangkew sin darajat. Hape amban pagnapaka bulawan duk pilak. Hape amban Allah subhanahu wa ta'ala. Zikrullah. Yene pagzikir si Allah subhanahu wa ta'ala. Inin na umat Islam, pahala yene pagzikir si Allah subhanahu wa ta'ala. Yene diki-diki bang si pamayam tebi, sumagawa, makalandok manamal hadya pahalaanin. Iye ne sadak kasin me siya miskin ko me kita bi me pong tinai kalasahan. Payaman bi hadis Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu si waktu tek kami me miskin-miskinin si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tekka me miskin-miskinin tuju Rasul sallallahu alaihi wasallam ngaru nilew ine bisyararin. Ya Rasulullah, ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس ما جعل لكم ما تصدقون إن كل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحليلة صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته أيكون له فيها أجر؟ قالوا أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ Tek kami ame miskin-miskinin si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pene ya Rasulullah, open Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Lumengan pene atawakan may adayahanin tura tak bulak dunya ininen penno manamal we pahala. Penno manamal we pahala. Ini sababnin. Yusalluna kama nusalli. Ya Rasulullah, muase siye kok pemuase kamihin. Mana nin? Kelevelan. Wa yusalluna kama nusalli. Duk nambahayang siya kasunat-sunatan magqiyamul lail. Kok panambahayang kamihin. Mananin? Yene te hinang de pagqiyamul lail me pagsunatin. Manjari hininang we kami. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Sumagua pen Rasul sa pen yene sahabat mian. Laine magdaag bang ni siya magnapaka. Duk iye ne lebbi alata de. Gay ni siya kelevelan we kami. Pagge ga ne niya pagsadak ka kami. Ga ne niya pagnapaka kami. Iye ne me miskin. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inakahan
Ine me miskinin ko me kita biin inen bisan gak niasin pag napaka bisan gak niasin pag sadakka we niya hati lebeyan ni sedih ganta pag napaka tebi ganta pag sadakka tebi ganta ine tedok tebi pahala me ine pahala pengurung me amadayahannya pen Rasulullah awalaysa ma ja'ala lakum ma tasaddaqun we gak kakamininangan we Allah Ta'ala ine me miskinin bang ina pagsadakabin. Tiap-tiap hepdem buwa la palbi. Subhanallah. Kuero kang makapagsadaka. Tiap-tiap dem buwa la palbi. Alhamdulillah. Kuero kang makapagsadaka. Tiap-tiap dem buwa la palbi. Allah. Kuero kang makapagsadaka. Tiap-tiap dem buwa la palbi. Iene la ilaha illallah. Koro kang makapagsadaka sampai pedem buwa amban kaam tujuan dabi koro kang makapagsadaka. Nilaw may sahabatin ya Rasulullah bang niya dem buwa amban kami nunay syahwat ne sampai dumembuwa si andane koro kami magsadaka niya pahala ne. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam akahanun bikoku bang kene anlillahin betad ne iye ne aurat ne mian si dumain kahalal si iye. Ini niya ke pen ne laib dusene pen me sahabatin niya pen na dusene fakadhalika law wada'aha fil halal sa iendu isa pen rasulin bang betad ne dielem kahalal tantunen pinahalaan du isa biya Allah subhanahu wa ta'ala hin pahala kwe rumah kapag sadak kami pong tinaik kalasahan napayaman bebang ini fadilat dikirin hangkan ne si waktu megkasua Rasul sallallahu alaihi wasallam duk nebite bi Ibrahim si waktu ya megmi'raj pariyata langit pen Rasul sallallahu alaihi pen Ibrahim pen Rasul sallallahu alaihi wasallam laqitu Ibrahim yawma usriya bi faqala tasampangku penne Ibrahim si elew mian yene peg isra kun mana yene peg mi'raj nen pariyata langit faqala misara nabi tabi Ibrahim Ya Muhammad aqri ummataka salam wa akhbirhum anna al-jannata tayyibat at-turba wa annaha qi'an wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tasampang ko pe inne iene Ibrahim si oras ko megmi'raj. Pe inne tudyo ako Ya Muhammad, okay penne Muhammad, salam dua aku penne si me ummat nun. Magpasalam duaan Nabi tabi Ibrahim tudyo kitabi. Nalam tudyo kitabi. Ine bisaranin, wa akhbirhum, duk akahanun penne ummat nun. Annal jannata tayyibat at-turba, bennal penne surgain sutsi pebulakannen. Wa annaha qi'anun, duk bennal penne surgain datag. Wa anna ghirasaha duk bennal penne tinanem nen lay dialem bang siya baya magtanem bang siya baya ekka jambangande bang baya ekka iene kakayuhande dialem surga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah hu Allahu akbar. Iene pe inne lapal subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah hu Allahu akbar. Miaan bang kalapalan no manusia tu rata bulak dunya tinaneman iye delem surga amban jambangan amban iye ne mekek iye tekkale dialem me umat Islam inin pahala sin zikirin atawakan inin iye ne miaan fadilat sin zikirin iye ne kekkan amban kita bi ligap kita bi sime pakarajaan inin. Yene kekka namban kita bi geru kita bi megjikir subuh-subuh adkarul masa adkarus sabah geru kita bi megjikir kuap-kuap adkarul masa geru kita bi megjikir puas sambahayang puas kita bi nambahayang ketileboan niya kante keu amban masjid bang me amban masjirin atau puas saja nambahayang sa ili bang nambahayang silumain magtuy na meg story gene megjikir si Allah subhanahu takeipat tebi inin me brad me pong tinai kalasahan
hajje manamal kelugian uwe tebi apabila ge kebebegat uwe tebi me sunnat atawakan iyan me fadilatan sin zikir inin me pong tinai kalasahan. Me umat Islam tantunin teed pen Allah subhanahu wa ta'alahin di dalam Quran ni mahamulliya al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yene pe inne kaanakanin duk alatain tu dia tak bulak dunya inin. Kaanakanin duk alata zinatul hayatid dunya. Pangari-ngari tu dia tak bulak dunya inin. Ari-ari. Ari-ari tu tak bulak dunya inin. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik. Sikemon ari-ari dunya tu. Sikemon dunya tuduk isi-isinen mas labihap. Iyan al-baqiyatus salihat. Ketohan bibang ini al-baqiyatus salihatin. Tafsiran nen. Yene zikir tebi. Yene lapal subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Hu Allahu akbar. Mas labi miyaan hajjanan amban dunya turuk isi-isinen. Pen Allah ta'ala. Wal-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik. Mas labihap. Miyan si Tuhanmu. Si Allah. Tawaban. Iyan pahala niyan. Wa khairun amala duktamanan hap niyan pinipingilat hilat sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inin me pong tinai kalasahan. Napayaman bi. Coba hatta dembuat bang iyan me kejikir-jikiran kamian fadilat ni. Kome istighfar me pong tinai kalasahan. Istighfar, yani astaghfirullah. Atawakan astaghfirullah al-azim wa atubu ilay. Yani pinaghinang wa Rasul sallallahu alaihi wasallam min pitumpu di alam daelew atawakan cidembuat riwayat min dahatus di alam daelew. Ketohan bibang ini pahala na inin. Bakas luinin te subahat tabi me pong tinai kalasahan. Amban me te kisah sin ma'thur bang tinilaw Hasanul Basri yene si tenged kegetem pene ya Hasan o pene Hasan bennal pe inne getem pe inne mian lahat kamihin pene beg istighfar kyo bang tinilaw Hasanul Basri pa inne mian ya Hasan, tantunen teed, miyaan mabaya ko tegi anak, penemig istighfar kyo. Bang tekka, miyaan menilewin, ya Hasan, teggang buhe kamihin, inay ng kamihin, mag-istighfar kyo. Pen sa Hasan, bang kulang alata kamihin, bang tetilew, ina sambungnen, mag-istighfar kyo. Tetilew, bang ina sa mawannen, way sa isambungnen, istighfar kemon. Yene, kalimat astaghfirullah fa inna wega kita basabi ayat Allah subhanahu wa ta'ala hin. Wega kita basabi ayat Allah subhanahu wa ta'ala hin. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Sidilla Nabi Nuh. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Magpain Nabi Nuh si may kauman ni mag-istighfar kam tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana ghaffara. Bennal Allah subhanahu wa ta'ala hinsangat mangangampun. Inatong mas istighfar inen. Yursilis samaa alaykum midrara. Pinaulanan kam ulan ang bandiata langit ulan magbarakat janan numbu ketumbu-tumbuan tenbi tumbu hap. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal piniek kasin bin pinagtamba manamba iye ne barakat sin rejeki bin wa yumdidkum bi amwalin wa banin dukken ya annen pinagtamba manamba wa Allah ta'ala kaanakan bin
pinahatol Allah Ta'ala kaanakan bintahin ng may salih, tayo ng makikigig pamayam bisi pasongan, wayumdidkum bi amwalin wa banin, demba man tafsiran ni sayili. Wayumdidkum bi amwalin wa banina, wayaj'al lakum anhara, dukininangan kami Allah Ta'ala suba, gay magkataggang, sa baban ine, istighfar, may pong tinaikalasahan. Yene kalimat astaghfirullah. Yene binebegan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam min sempu, min dahatus delem de ellew. Si dembuak riwayat min pitumpu delem de ellew, may pong tinaikalasahan. Yene istighfar makakasig sin pamaranan. Yene istighfar janan pangampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pardusehan may pong tinaikalasahan. Zikirin lemikian. Mekepenno timbangan tek kalisyallaw kiamat. Tek kasyallaw iyan tabakas te subahat te biru. Bang niya bohat timbangan na mahapin. Faulaika humul muflihun. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Bang niya bohat timbangan na mahapin na dilem pein na miaan keedluman hap dilem surga sin Allah Ta'ala. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Bang niya isab keniaanen mebuhatin timbangan ne malaatin fa ummuhu hawiya, pemulianen isab narka hawiya. Pen Allah Ta'ala hintek kali siyallaw kiamat. Fa amma man khaffat mawazinuhu wa amma man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Bennal bang niya bohat timbangan na mahapin tek kasyalawiin siya na iyan magparuntunganin. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Bang niya isa bohat timbangan na malaatin siya na iyan dilem narka tahunan mananahon bang kenianen kapir dilem narka sa kapalan. So, binistaten, bang ina may kepenno timbangan ten supaya kita may magparuntungan tek kali siya lawin. Katuhan may bang ina amban may janan may kepenno timbangan. Hinang tebitura tak bulak dunya ininen, pakalen bi hadis ininen. Pakalen bi hadis ininen. Kalimatan, khafifatani ala lisan, tamlaani fil mizan. Subhanallah, Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Sidang buat riwayat. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u ma bainas samai wal ard. Niya penne due kalimat. Lampung manamal si della di kiiru. Kalimat ininen. Dukmura kinabtangan wa della. Subhanallah. Yene peinne bisara subhanallah. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Sidem buat riwayat. Yene kalimat alhamdulillah duk subhanallah. Manjari penno wene antara langit duk bulak ininen duk pahala ni ininen may pong tinaik kalasahan. So piya inin amban may kitinggali amban kita bi. Yene puas sambahayang kinabtangan we tebi sumagua. Gabisan jinikiran we tebi. Buada pun sa ili pahalanin makipenno timbangan tek kali sa ilaw kiamat. Miyan kita biubos ng bahayang, miyan kita biubos salam automatic na kita bingiletob. Parkala pegdunya, tamban tabi na iyan ay zikiran miyaan. Buada pun makipenno timbangan temiyaan tek kali sa ilaw dambuli. Nadaki patan tabi may pong tinaik kalasahan. Daki patan tabi may pong tinaik kalasahan. Ekka manamal fadilat dhikir. Yene me sinubahat tabi adkarul masa was sabah. Tantunin teed. Hadje manamal pahala na ininen me pong tinaikalasan. Payaman bibe. Magpain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi man qala subhanallahi wa bihamdihi gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Sine-sine megzikir makapagpain. Subhanallahi wa bihamdihi tinaneman wa Allahu Ta'ala hulma, buwa kayo hulma, deleb surga ni. Magpain Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala idha asbah,
bang niya magpain bang tek ka ni subu-subuhin. Ngen zikir bang tek ka ni subu-subuhin. Raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi muhammadin nabiya, fa ana az-za'im. Ay al-kafil, la akhudanna biyadihi hatta adkhulahu al-jannah. Bang niya pinne mekebisara, raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi muhammadin nabiya. Ako pinne maggarantol, ako ne kuwiraw si iye. Tek kasilaw kiamat, eddo ko pinne tinundan tanganen sampai paasik kami dalam surga ke ruangan. Jikiran me pandak-pandak inin me umat Islam. Diki bang si pamayam te. Janan penundanan kawe Rasul sallallahu alaihi wasallam me dalam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Payaman bi hadis inin amban hadis as-sahihain. Man qala sine-sine makapagpain la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marrah kanat lahu adla 10 riqab. Bang niya pinne makapagpain la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin dalam da'allaw mi'ata marrah min rahatus kanya annen pahalanen ko ruiye maka mahardika sempu amban ipun. Yen nga mahardika keu ipun me pong tinai kalasahan at jaman amal palanin. So inin bang tebas sawenu tantunin. Koro keu maka mahardika sempu ipun wa kutibat lahu mi'atu hasana. Duk sinulatan iya pen Allah subhanahu pen Rasul sallallahu alaihi wasallam dahatus kahapan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Duk binorahan amban iya dahatus isab kalaatan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan min yawmihi dhalika hatta yumsi. Duk keniyaan niya pen dipensane amban syaitan gay iya tasassat gay iya binsana we syaitanin dalam lewlay sampai tekka mian kuhap-kuhapin. Walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi illa ahadun amila akthara min dhalik. Duk gane pen niya manusia mekehinang pesobra amban hinang nilay malainkan yene me siya manusia sinobrahan isab iyan hinang nila. Manan pesobra pe iyan zikir den amban datus lay. Wahuttat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri. Subhanallah. Bangkyo meke bisara miyaan me pong tinai kalasahan min dahatus. Duk inanan pardusehannen. We Allahu ta'ala. Bisan pekenyaannen ko ikahantang bukal tahig. Inanan pardusihannen bisan pe kenyaannen ko ikahantang bukal tahik. Inin me zikir pandak-pandak me pong tinai kalasahan. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam payaman binin hadis binasata biinin kemon khaslatan la yuhsiha rajulun muslimun illa dakhala al-jannah wa huma yasirun wa man ya'mal bihinna qalilun yusabbihu Allah fi duburi kulli salatin ashran wa yukabbiru ashran wa yahmadu ashran. Due bayu penne ga niya ngalapalanne dembua lella muslim lamud nelay dende malaingkan maka asik surga bang kalapalan we ne meinin wa huma yasir. Bupar kala inin pen Rasul sallallahu alaihi wasallam muraru. Gayru hunit, tehinang we tabikemon, tehinang we ahinayid. Magjikir. Niya nilew, ya mian tuan, bangku hinayid, genok makasambahayang, geneku mian meke tarawih, mian geneku makabasa Quran, pensin dua ulama upama, ini ne hinangku tu lugi naku tiak zikirin zikir tiak tuu pahala mekahin oke dan buat pong tinaiku dan dekalasan tak susi nabang niya meke basa iya ne tasbihan inin puas amban sambahayang pardo pinaisi wa Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga. Ini me tasbihan inin
Yene tasbihan. Subhanallah 10 puas sembayang fardu. Alhamdulillah 10. Duk Allahu Akbar 10. Inin baway ko patampal ni, matampal ni. May pong tina ikalasahan. Yene zikir puas ang bansang bahayang beli due bayu iyan. S7B. Sali iyan tek kaduk tehinang we Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isa nin zikir puas ang bansang bahayang yene lapalan nu subhanallah 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 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Kedehetus nen iyene la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miaan pengen cukup te kedahatus nen. Miaan zikiran iyene puas keu nang bahayang fardu. Sumagua niya duisab zikir puas ang bahayang fardu seddi amban inin. Bang niya makalapal na pen Rasul sallallahu alaihi wasallam umasik iya dalam surga. Ine zikir inin yene subhanallah min 10, alhamdulillah min 10, duk Allahu Akbar min 10. 10 mian tiap-tiap dan buak. Sali mian ma'thur, sali mian tekka amban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya ne telumpuk telu kadatus la ilaha illallah mian 7 kenapusan ne. Duk iya ne hadis inen subhanallah min 10, alhamdulillah min 10, Allahu Akbar min 10. Inin yeru tep atau akan kinetauhan tebi inin telumpuk teluhin. Sumagua niya zikiran ne puas sambayang yene 10 inin me umat Islam. Teriwayat inin duk te subahat amban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duk pinaghinang inin we mesiye jaman tagna me pong tinai kalasahan. Umat Islam mian yene me zikir pagsangkabalang. Yene ko daran wate subahat tebi kekahan amban kita biligap gay sinang kawe tebi balangin. Fa'in Rasul sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'u nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wa at-tammati was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة. Bang niya pe inni nambagbalang nang kabalang yene dua Allahumma rabba hadhihi ad-da'wa. Gebut ke hinepusan dua asin balang lay. Bang iyan tasangkanu kaba pen Rasulullahin. Halal ni si iye. Maananin si ama kalapalli. Si ame kedua ama ng kabalangli. Halal ni syafaat kun si iye tekkali silaw kiamat. Subhanallah. Pi amban kita bi meke ligap atawakan meke keipat iye ni padilat pahala lapal panangkabalang inin may pong tinai kalasahan. Hanggan ni amay hubaya, bang magbalang. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha sami'tumun nida, faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Bang kampein ni miyaan makakalisin balang, batukanun bibang ine pinain bilalin. Bang magpain Allahu Akbar, padulus ka. Puasili ngen dua akam las-las, pegi sa inin pahala nin may pong tinai si kita syafaat Allah subhanahu wa ta'ala, syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam tekkali silaw kiamat bang tasangka tabi balangin. Yene me zikiran tabi puas ng bahayang, puas kita bimuka. Me umat Islam, hadja iyan manamalan.
Gata siya yuno bangkew magpain, bangkew bakas mangan, atawakan bangkew bakas nginom. Alhamdulillah, janan kegan Allah subhanahu wa ta'ala hinsikao. Inna Allah la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmadahu. Wa inna Allah la yarda 'anil 'abdi ay yashraba ash-sharbata fayahmadahu. Bennal penni Allah Ta'ala hinkegan si dembua ipun apabila makainom bune magpain alhamdulillah, atawakan kegan si dembua ipun bangkenian nen bakas mangan bune magpain alhamdulillah, kegan Allah Ta'ala hinsi ipun miaan me pong tinai kalasahan. Ini ente parasahan nen bang upama Allah Ta'ala iya de po surgain, iya ne ien mismo mekegan si kauhin me pong tinai kalasahan. Umat Islam kape manamalan iya ne miaan me kya zikir-zikiran subay hininang we tebi me pong tinai kalasahan. Iya ne pahala zikir pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sallal fajra في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة صحيح الجامع. Tesubahat di dalam kitab Sahihul Jami'. Bang niya penne ng bahayang subo si jamaah. Bune ningko magzikir si Allah subhanahu wa ta'ala sampai peguwa mata elewin. Bune ng bahayang duha 2 rakaat. Kenyaan pahalaanen ko ruya makapaghaji. Allahu Akbar. Maghaji kayo maggasto 200,000 upama. Gite este. Pege miskin kita pege ganiya sinte. Tiya hati tu pahala. Ko kayo makapaghaji. Dukwe kayo makapag-umrah. Tamatin pen Rasulullah. Asal kompleto, cukup gak niya kulang ni. Ko kayo pahala makapaghaji, ko kayo pahala makapag-umrah. Inin hawa kahadjihan sinzikirin may pong tinai kalasahan. Banis manamalan bang payaman tebi si hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyan e pahala sin zikir inin. Sumagwa dakay patante bi Nabi Yunus. Bang ine sababan pun ligtas amban aramala turya tak bulak dunya inin. Bang ine sababan amban aramala turya tak bulak dunya inin. Dembuwa siya kay tahala iya amban kauman ne Nabi Yunus alaihi salatu wassalam si tengah dilaut goyakan dilem lindem tengah bahangi tewa badju iya ne kapal penuhutan Nabi Yunus miandok may jamaanen daran tekelete bikis sa inin sa duk hadja ketewhan tebi bang ine padilat jikirin ngaligtas kita bitura ta ulak dunya inin. Pagsakay sa ili miaan kahalan den petegine punebi Yunus mengkinche ligtas amban ine goyak badju me ketewa siya miaan sube niya ilabo dembuwa amban siya. Pagsakay sa ili desisyonin sube niya ilabo ine bahanden me umat Islam megpuari pa sine te puwa alennen ien ilaboin. Pagsakay sa ili megpuari pa iyan te puwa alennen kahaba Nabi Yunus gay conforme anuhin sa ili puare binulya ni isang pabalik. Pegpuwa si kedue alin Nabi Yunus neb mapagwain. Puare binulya ni isang pabalik. Pagsakay sa ili pinuwa kemintelunin alin Nabi Yunus ni isang. Iyan miyaan may pagwain. Laysi iyan megmunakin Nabi Yunus. We sube hati iye miyaan ilaboin. Sube iye mapaboin.
supaya siya ligtas aan ang bansiya yene goyak badyo may kitawa siya miyan may pong tinaikalasahan. Pabo Nabi Yunus, dielem lindem tenga bahangi, dielem lindem tahik, yene tahik lalim manamal-namal, ubus sinangka payiwe kaitanin may pong tinaikalasahan. Pegsakay pabo Nabi Yunus amban kapalin, megtoy iya sinambut we gadjamina, megtoy iya sinambut we kaitan kinakan. Nalain na Nabi Yunus, paatag ni siya yene testing atawakan aramala, tamanan hadya ni hatu palawi amban kailum ni may pong tinaikalasahan. Pagsakay ni dilembet teng kaitan Nabi Yunus, pen Allah subhanahu wa ta'alahin, fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ngabtang ngin zikir Nabi Yunus yene zikiran inen, pen Allah ta'alahin, fanada fi dhulumat, ngin lang Nabi Yunus dilem yene kelindeman magtambak magtahan, lindem tenga bahangi, lindem dilem tahik, lindem dilem betteng kaitan, bang tinali-tali ga na niya may kaligtas iya bisan sini. Bang tinali-tali bisan pesine ngen rescue Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ga na niya may kaligtas iya bisan sini. Sa miyaan nga lapal may pong tinaikalasan ngen zikir tuju Allah Ta'ala. La ilaha illa anta subhanak. La ilaha illa anta ganya patut sinumba malingkan kau. Subhanak si kau kepujihanin. Inni kuntu minadh zalimin. Benar-benar aku kenian kun jaman tagna amban may anyaya. Iligtas we Allah Ta'ala hin Nabi Yunus sababan iya ni zikir niya. Pain Allah Ta'ala hin dalam Quran ni mahamulliya, فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Bang bakas iya pe inni duman amban may magtatasbih tantunen gaya ligtas kami amban dialem betteng kaitan miyaan, dialem betteng kaitan iya ngebut kiniamat dunyahin. Ipen Allah Ta'alahin, falawla annahu kana minal musabbihin. Bang duman sa baban pegkeniyaan Nabi Yunusin oras miyan magtasbi megzikir si Allah dialem betteng kaitan ingabot kiniamat dunyahin. Inin hawa padilat zikirin, padilat sin zikir ngeligtas ka o amban musibah tura tak bulak dunya ininan. Hangkan ne pen Rasul sallallahu alaihi wasallam ga niya misara doa Nabi Yunus inin, la ilaha illa anta subhanak, hinaabune dalam kesusahan, melengkan inaan wa Allah Ta'ala kesusahan mepetek kasih iyamiyaan. Si umat zaman tabi ko ito. Tasiwahat ini wa hadis wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ga pinen niya manusia ngalapalan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam kesusahan melengkan inaan wa Allah Ta'ala iya ni kesusahan mepetek kasih dan buah ipun miyaan mepung tinay kalasahan. Inin miyaan padilat sin zikirin. Ko kanalanten bi Nabi Yunus ne hadja iligtas saiin sala kita bi mepong tinai kalasahan. Pen Allah subhanahu wa ta'ala in si waktu ini kisah miyaan Nabi Yunus inen pen Allah ta'ala hin wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Duk iyan pen Nabi Yunus dhannun dapu iyan kaitanin si waktu iye tahala iye putal si may kauman ne pegegay ne pakali fadhanna an lan naqdir alayhi sampai mag-angan-angan ne pangannalan ne wegay iye tinestingan we kami wegay iye pinisigpitan we kami fanada fi dhulumat na pagsakay tek kasi iye aramalahin pabo iye megdelem tahik sampai iloroy we kaitanin ngel lang iye delem iye ne kelindem lindeman lindem tengak bahangi lindem delem tahik lindem delem betteng kaitan
an la ilaha illa anta subhanak. Yene zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Fastajabna lahu, tinayma we kami iyene zikir na miyan, iyene duaan na miyan. Wanajjaynahu minal gham, iligtas penna we kami amban iyene aramala mepetek kasi iya miyaan. Tembus ayatin. Wa kadhalika nunjil mu'minin. Sa iyan pen Allahu Ta'alahin. Bang kami ngaligtas dem buwa bangsa mu'min. Sa iyan bang kami ngaligtas dem buwa bangsa muslim. Yene magtutuhan si Allah subhanahu wa ta'ala. Ga magpain Allahin. Wa kadhalika nunji Yunus. Sa iyan ligtas kami Nabi Yunus. Atawakan wa kadhalika nunji nabiyin. Sa iyan ligtas kami may kanabihanin. Ga khinataman wa Allahu ta'alahin. Wa kadhalika nunjil mu'minin. Sa iyan bang kami ngaligtas bangsa mu'min. Dukte ingat wa bangsa mu'min ko ituhin. We duman hadja nabi iligtas sa iyan bang miya tek kaaramala apabila ilapalan we kalimat miyaan. We sampai kita biru isa basta mu'min kita bituju Allah subhanahu wa ta'ala. Tantunen bang kita bi magzikir. Bang kita bi peek ka pengesep kita bituju Allah ta'alahin. Tantunen teed. Iligtas kita bi we Allahin amban iyan aramala. May petek kasi kita bihin may umat Islam. May pong tinai kalasahan. Banis manamal fadilat zikir. Banis manamal kahadjehan. Iyan pasalan pegzikir tuju Allah subhanahu wa ta'ala inan. Duk banis manamal zikiran. Iyan mi an subay subahat tabitu dalam dunia inan. Iyan mi adhkarus sabah wa adhkarul masa. Tiap-tiap iyan dembuwa. Hadja manamal benefits na iyan si kelum tabi. Iyan pegjikir tabi puasang bahayang. Iyan pegjikir tabi dahelu amban petulit tabi. Pegjikir tabi dahelu amban pamangan tabi. Puas amban pamangan tabi. Pasek tabi kasilyas. Pegwa tabi kasilyas. Pasakat tabi sasakatan. Iyan pekekele tabi. Mianan letuplete, iyan bang tekka ulanin, iyan bang tekka beliyuhin. Iyan zikir kemon, me parkala iyan, me pong tinay kalasan, hadje iyan, benefits nen, hadje iyan. Iyan ete do ten bi sikelum ten bi, sumagua etaha ilmu, sa pandak-pandak bisara, mararahin raho taman iyan, me pong tinay kalasan. Mian bang ni alay tebisara laat, makuku kamaapan si kaam kemon, bang ni alay tebisara tumuun, erwi sabihan maksud debi mapakalehin, pag maap-maapan may pong tinai kalasahan, ine te kitebi addat laat nada, dani ine doon bi, sumaguwa hadja subi ine doon bang ine makahap kitebihin, ang bandunya labi-labinin, bang inlaw akhirat, may pong tinai kalasahan, mian ine arak tumaha bisaratin bi, na sumagwa pagi aliang-liang do kita may magkasuwa penta sa inin to singapat-ngapat ngadjiin inen mian sa labdua si Kam Kemon si mea Malaysia mian pong tinay kami dem Malaysia dem Brunei dem Indonesia mian dem Philippines mula-mula dem Basilan si me Sakol Islands si me manikahan taluksangay mian si me Muti si me Sanggali yen si me pong tinaite bisibukot sambuanga salam dua si Kam Kemon. Me pong tinai kami tu delem Middle East, delem Dubai, delem Qatar, delem Iraq, delem Syria, delem Bahrain, delem Oman, Sudan, delem Jordan. Delem antag-antag ni petuhan bisi Middle East inin salam dua si Kam Kemon. Me pong tinai ku delem Saudi, delem Jeddah, delem Riyadh, delem Al-Khamis, delem Al-Khubar, delem Taif, delem Khatib, delem Tabuk, delem Madinah. Delem Al-Baha, delem Al-Abha, delem Asir, Mantiqatus Syarqiyah, Hafrul Batin, si Ar'ar, si Unayza, si Buraida, Al-Qasim, Kemon ne, si Dwadimi, salam dua si Kam Kemon. Duk mula-mula pong tinaiku, yene, delem Riyadh, yene, medem buwa lahat itu, murah-murahan pinaligtas kita biwa Allah subhanahu wa ta'ala, amban Kemon, yene musibah duk aramala, Turya tak bulak dunya inen maid ku si Kaam me pong tinai kalasan duk duaa yene kafaratul majlis bang pan inampun yene me parjoisi han talanggal we tabi teggelan tabi mining komian subhanallahi wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa natubu ilaik nastaghfiruka allahumma wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.